Usaqala umkhaba omumbi. Mara uMaleva uthini la? Hey zabuya. Mnanzi South Africa. Hawu, Hleli kahle. utsho njani? Namadata i-Wi-Fi ngibhadalile. Hawu vilakazi. Naku phela ku-Facebook. Manje sesibanga Ase ungitshela ukuthi into yakho yokuthi abantu bakhulume ngami lapha ku-Facebook uyithathaphi. So mina ngithenga le Wi-Fi ukuthi wena utohlekisa ngami lapha ku-Facebook. ngibani ohlekisa ngami? Ne-boyfriend ngivile bathi unaye bathi ngubani lo mfana uMaleva wayezimbisile. Hayibo. uMaleva ungenaphi lapho? Ngiyeva bangitshela ngabo lapha ku-Facebook. Abantu bathi mina ngiyibhubesi. Wena uyangisho ukuthi ufake amakhamera ngihlala ka-Big Brother mina endlini. uMaleva Wiseman utheni? Batheni? Bathi mina ngithandana noMaleva. Ngiwathi la Maleva ukuthi kuyena. Bathini? Ngithi mina la endlini yami ngisebenze kanzima kangaka ukuthi wena uthathe le gezi yami nale Wi-Fi yami ukuthi uyodlalisa ngayo ku-Facebook. Ipetroli ikhuphukile nyathi inkinga yami inyenti yami. Wena uyangithatha uyodlalisa lapha ku-Facebook. Dlalisa ngami ngihlupheka kangaka la endlini. Okay. Indaba yakho yokuthi ipetroli ikhuphukile i-affecta mina njani? I-affecta wena ngoba phela imali yami ithathwa nguwe la endlini. Uthatha imali lenyenti wena uthatha. Angitsho yabona ukuthi izinto zonke zakhuphuka economy ne? Tsho ukuthi nami imali efanele ungiphe yona fanele ikhuphuke nayo. Angithi yabona yonke into iyakhuphuka. Manje angizwisisi ukuthi izingena laphi inkinga zami. Ngoba nje sesibanga ipetroli lakho sibanga i-Wi-Fi ngendlini ukuthi wena ubhadela i-Wi-Fi, ubhadela ipetroli, ubhadela igezi, ubhadela nami, ubhadela nabantwana bakaJonas. Sibangani? Le mali yakho ikhuphuka iyaphi? Inayiphi ivethi? Isebenza ngemaphi ama-deductions? Kwenzakalani ngayo? Imali yomfazi musi ikhamba nesikhathi. Ine-repo rate. Yeah. Imali yakho. Yeah, nayo. Kanti ase ungitshele kahle kahle wena manje uyisystem yiphi le khona la emhlabeni ngoba ngisho ukuthi wonke lo muntu lophilayo akude umfati lohlupha njengawe emhlabeni. Angizwisisi utsho njani ngoba nami imali yami nangithi iyakhuphuka ikhambisana nezinto ngisho namazipho ayokhuphuka nani ziyakhuphuka, into zokwenza ihloko nazo ziyakhuphuka, i-transport nayo iyakhuphuka. Neyami fanele ikhuphuke, why ifanele ukuthi imali ongipha yona yehle ijame endaweni one? Hawu. Inkinga zakho ngathana ngilezulisa izindaba zabo uMaleva la. uMaleva ungenaphi yena? Ya labangani bakho baku-Facebook. Sure. Utshele lo Maleva ukuthi sibhamu una-3. Lesikhulu. AK-47. 9mm. Nalesi sakho ngithanga lesona lesincane. Damdong. Amabhuleti mangwahlanganisa wonke ayafika ko-60 something. Angangena emtimbeni munye wonke. Angifuni ukusebenza madima. Sekutofika Maleva. Atoba slave la endlini yami. 7. Kumbe mawungamind nitawashare ngoba mangisa i-60 something. Shothi nitawuthatha 30 something manitsanzile. Ngabe uyafuna ukuthi nibe sishumba. Ninaye Maleva. Mina ningangigibeli enhloko la. Yabona? Khuluma nawe ubuka ifoni. Ngikuphamula. Amen. Our music, your memories, I guess. Seshuthi ngiyacula kuwe. I-music lento lengiyikhulumayo ayivakali. Umntwana kubo Thomas ufuna ukukhola ngikubona. Watch me. Is that a threat? Angwende ama-threat. Beka wena Maleva. Shefa mina. Inkunzi embamba. Yeah. Cimele Wi-Fi yami sekulate ya. Ngiyobheka. Azi umuntu nakalawula sikhwele. Ha.
khe wamenza next, khamba rase. Bhala nokutsho into ezisempulu, muhle mfazami. Ungibhalela iindaba zoMalevu. uMalevu nangabe uyakareka and then senze njani ngoba uyakareka-ke. Mina ngingenaphi lapho? Sekangithembisa iimbhamu. Oho, mhlambe uyokufa yena before isibhamu leso singabulala mina.